I evo ljudi, za početak klipa jedan veliki pozdrav za Mehloneta, vođu promotera. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. I pozdrav ljudi, danas kao što možete vidjeti smo malo obučeni i opremljeni. Kao što vidite imamo ovdje diglicu 200 metaka i panciricu, kao što možete vidite. Koji skin imam, znači pazite sad ovo, znači ja sam taj lik, skidam maramu, ja hoću da je stavim, ali evo, vidite kako sam, vrate. Ljudi, uzu sam lidera GSF, znači, mnogo smo jaka organizacija, šta vam kažem, savez smo sa ruskom mafijom, tako da svako ko želi dođe u moju organizaciju, neka skine TeamSpeak, neka uzme normal i neka se prijavi, može dođe svakako u moju organizaciju, samo treba da zna par osnovnih pravila i da bude aktivan i možete dođe u moju organizaciju, kao što možete vidite imam ovaj skin Raidera, predobar i stvarno, tako da baš često idemo robove, na svaki milion delimo, na svaki milion u sefu delimo platu, inače robovi su baš česti, a i stvarno imamo dosta aktivne članove, tako da evo jedan veliki pozdrav za sve članove, sve ću da ih pozdravim, svi članovi, za Jovana Kuzmića, Majkla Desentu, Ijaki Jovketa, Eldara Džizića, Haruna Cara, Nikolu Stojanovića, Andriju Đokića, Aku Kinga, Apexa Naju, brate, kako ti je ime, Andriju Milijasa, Josipa Horvatića, Veljka Mihajlovića, Nikoga, šalim se, Zaki Vaskeza, Miloša Skaletu, Lukasa Nohu, Kaponeta Kralja, Luku Kinga, Nikolu Palića, Kreleta Miljana, Uroša Maksimovića, Nemanju Lalovića, Hamija Karleoneta, Sebastian Vetela, Nebojšu Kaponeta, Toni Kuzmanovića, Mahira Staničevića, Damjana Vjedovića, Darka, Vukija Jovana i njega. To je to, znači to su svi moji članovi, tako da česti će budu robovi, ko hoće u moju organizaciju neka dođe i to je to, evo vidite, ovi će već sada robovi, evo sad ću ja da idem tamo, tako da očekujte robove da snimam i pljačke i tako, bit će ono zanimljivo šta vam kažem, pucat ćemo se i tako, to snimat ću kad god kupim nešto novo i tako to. To je to ljudi, ko hoće kod mene u organizaciju neka skine TeamSpeak, kažem opet, i neka uzme normal i to je to. Sad ću čak pre kraja klipa, zaboravio sam da vam pokažem bazu, samo malo. I sedamo ljudi mi na naš FCR i cepamo bazu, samo bukvalno. Zašto volim ovu moju kuću? Zato što bukvalno samo idemo ovdje ovako, ovdje i sad samo tu levo ide malo i tu mi je baš blizu ono Grove Street, tako da baš mi je blizu Grove Street, eto zašto sam kupio FCR, vidite kako je brz i sve motor i baš mi treba za pljačke i za dostavljanje toga, tako da evo vidite moju bazu, imamo tu ove automobile, kombije, tamo onaj auto, imamo tu dosta automobila, sad kao što vidite ovdje je kuća, zato se ja sad malo zezvam, ovdje je ljudi kuća, a ovamo je naša baza Grove Streeta i tamo unutra je sef i sad to trenutno nemamo mnogo u sefu jer smo odjelili plate pa smo krenuli iz početka, ali bit će tu dosta para uskoro. Evo ga ovdje, znači sef ljudi imamo oko 700.000, da, imamo 700 ilegalnih supstanci i to neke materijale, tako da to je bilo to ljudi što se tiče ovog videa, vidjeli ste moju bazu, vidjeli ste sve, uzu sam lidera, vidite već sam spreman za pljačku, tako da evo je tu ekipa koja se također sprema za pljačku, ja sada odo ja gore kod njih u kanal da robamo, a vi čekam vas u GSF-u, dođite, vidimo se do sljedećeg klipa vrlo uskoro, dođite svi na server, like, sub, share i ćao.